Karbi Anglong lapen Dima Saurat akimang Article 244A Parman aphan Jantar Mantar New Delhi rong supialong kachisong pon. Arnam langpi Bornir Jara aphan CM Dr. Kiliram Ronghang lam chakateng kipapleng pi. Nilip ahavalaratum KCS tirpia mepu humsing be kongchunbang Sunil Topia tumaphan kidengdun. Karbi Anglong live prime time abirta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik thang. Karbi Anglong lapen di mahasaw ararakar I hemprek mate Article 244A Parman aphan kidamtang pharukriser kebra trokner kebra trokaningkan Karbi Anglong lapen North Kachar Hills Autonomous State Demand Committee kanchastikom amahang pathek ponlo. Halabang suarni pen chisong bom wang bom si non an ningkan plikep an arta plengtang. Lasinon Parliament Budget Session along Article 244A Government Bill Kipa Implementation Japan RD Duklong Pen Kanchas Dikom KSA KRA KUYA JNH Karbia Dorbar Tiwa Dorbar Chilang Pet Pen Jantar Mantar New Delhi rong supialong kachisong pon. Thang chikloni phai kripli bhomtarni adapor phai kep apor pen Indian Constitution along kitok dak Article 244A puthak non kiwangji Parliament Budget Session along Government Bill kipa implement Japan pura Jantar Mantar New Delhi rong supialong RD duklong pen kachisong pon. Lasom si kedam tang pharokreser kebra trokner kebaner kep mati jong chiklo ni phai inkora trok lapen pharokreser kebra trokner kebra sir kebaningkan jakhong chiklo ni phai inkora pho Central Government Pen Ministerial Level Talk Lapen Surihinira Isianingkan Jangmia Chiklo Nipain Kora Githom Anparta Surihinira Hinianingkan Chitia Chiklo Nipain Kora Pli Aningkan Secretarial Level Talk Kanchas Dikom KSA DNC Bong Chinki Chithan Pedopong Anparta Congress Government Hood MP Biren Singh Iti Surihinira Kretrok Pai Pai Chiklo Nipai Pho Aningkan Assam Reorganization Karbi Dimanchal Private Member Bill Parliament along pachini dunlo. Lason thot si MP Horan Singh Be lapen non ki khibom MP Amar Singh Tiso pen sitame Karbi Anglong lapen di mahasaw arat ajeding krui pen akimang Article 244A Parman Parliament along lamthi chipaklang dunlo. Lasinon Parliament Budget Session along Government Bill kipa implement pon bekje phanpura Memorandum along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Ronghang Dimhasaw CM Bebolal Garlosa Anparta Karbi Anglong pen bangpho MLA tum ridak mate signature chipi dunsi Article 244A kipa pleng serak Japan RD pidunlo pusi kanchas dikomame phu ajitimung pen thanpong Dr. Kiliram Ronghang sarnang kera penaja ni tum ningarong piglo la pe alang ni pancuro piglo la pe alang li autonomous ke ni kang binong si alang li abatai tan ni tu manangarap lo reni khum ta batai ni rijap lo aeroplane ni chitap ta aeroplane nanta bang paro pri ta batai ni ta pon lo la pe alang li jur piglo inusia mahisap la pe ni tu manon abatai Delhi ke wang la selang li pancuro piglo New Delhi rong supialong Jantar Mantar lo है माने पार्लियामेंट स्ट्रीट लो लके अदाक काठास दिkom पे kejapen kapre ka song pinan dulo nilita nang dulo tim Karbi Anglong farman la sida ke wang ke parliament session dulo pute kaita wang version si pini lisota dak jona non tangelo at dake wang ke lahelo je government of India ha Meghalaya pan state ki pe hunanga che chak jitu constitutional mane jitu commitment ba promise pulo ki punangi nang chi chagat tengsi democratically tum hangbom lo penlong liti ke hangbom nai News report Karbi Anglong live. Ase jong si kechak lote ase ta karkli lo pu
CM Dr. Tuliram Longhang kaning je tengpen Diopani Bornirja Araraphan Diphu ka cheleng bas nang pinangji polam cha teng kipachun pon CM Aphan Rappen kachurolam thi chipaklang pon thang ni phai kri player ni adap por phai kri sia por lakhain korapli Diopani MSC constituency alo Bornirja langmili pathuaklam asotte ranga rongalong inglong chedon pen Diphuan ka cheleng ja bas kimi kang puame padupon Bangso में EM Surjorong Par, EM Billy Mohan Khaklari, MSc Sorbonne Telenga, VDC Chairperson Elisteron P, Transport Engineer Sima Tisopi, KSA Arnamlang Piero Amipu, Anil Sonteron Penchenglo, SGB, GB, KCS Manpeng Kithekding Atum Chitongdun. Pinpur Dame, non Hedjong Diopani Constituency along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kidengpon, CM Public Interaction Program Hood, Diopani Araratum Kar E Jasimet, Kidam Kivang Japan, Basawar Sai, Nang Pipo Nang Jipu Kachuning Ripona Tengpen, Hithi Ruiniang Bong, Inglong Chedon Pen, Dipu Kacheleng Japan, Bas Ahum So, Pipa Jerpon Tanglo. Diopani Araratum CM Rong Hang Sang Hoa Pan, Lam Chaka Tengpen, Kiklem Kipachun Pon Tegapot, Suri Surya Kichoro, Pajerpon 2. Lapen la puson thak si Diopani Araraphan akisung ke boy ke doan nangkang hon ponver Japan chuningri pedopon itu কার্যকরী করিব পরার কারণে আমি টেস্ট করতেন ডিপার্টমেন্টে তে মোর লগৰ আছে আমাৰে ডিপার্টমেন্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাইদেউ আছে এসিস্ট্যান্ট মানে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে গগৈ গতিকে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আজি আমি দেওপানী বাসীক এই গাড়ীখন মানে সিএমৰ হৈ উপহাৰ দিছো যাতে ৰাইজে এই কি কয় সম্পত্তিটো যাতে ভালকৈ ইউজ কৰে যে ধৰক অনাগত দিনবিলাকত আমি এনেকৈ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাম এইখিনি আপোনালোক জনালো গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত মই সকলোকে দেওপানী বাসী ৰাইজক মুহূৰ্তৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি মুহূৰ্তৰ পৰা CM ছাৰকো মুহূৰ্তৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগৰ লিখা বাছ দি আছে এইটো বাছটো আগৰটো চলি আছে কিন্তু মাজতো চলে নাই এইটো বিষয়ে কি ইয়াত কিছুমান কাৰিকৰী অসুবিধা আছে একচুৱেলি আমাৰ পৰা এইটোৱে প্ৰথম এনে বাছ হিচাপে আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা চালে দেখিব চলে এনেকৈ কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান মানে কাম আছে যিবিলাক নেকি আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ কথা আহে এতিয়া যদি তাৰ পৰা যদি আমি গাড়ীখন দিয়াৰ পাছত যদি ৰেভিনিউ কালেকশ্যন নহয় তেতিয়াতো আমি আমাৰ ফাণ্ডৰ পৰা দিবৰ অসুবিধা হয় এইবিলাক কিছুমান টেকনিকেল কথা আছে যিবিলাক মানে সকলোৰে আগত পোৱাৰ সম্ভৱ নহয় আৰু গতিকে যিটো বাছ চলা নাই সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ খুব আনন্দৰ দিন এটা কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাং ছাৰক অশেষ কাৰ্বি আংলং হৈ সকলো ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট EM আমাৰ বিলমোহন কাকলাৰী ছাৰক আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাইদেউক আমাৰ শ্ৰীমতী চুপি আৰু লগত আমাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ মেডিকেল EM সূৰ্যৰং পাৰ ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ এই সমষ্টিত দিনে দিনে এটাকে আমি ডেভেলপমেণ্টবিলাক আনিব পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল বিষয় আজিৰ দিনটো যে আমাৰ এখন গাড়ী দিছে যি সমস্যা এটা ইংলং চেডনটো আমাৰ ডিফুলৈ খুব এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল আছিলে সেই অঞ্চলটোৰ আমাৰ খুব এটা উপহাৰ দিছে যে সেই গাড়ীখন লৈ আমি এটা মেডিকেল যাব পাৰিব আৰু খুব উপহাৰ দিছে আমাক এটা CMে যে ক'বই লাগিব এইটো মই যে এইকেইদিনতে আমাৰ আকৌ খুব এটা ভাল উপহাৰ দেওপানীত পাইছোঁ ৰাস্তাবিলাক যিটো ৰাস্তা নেকি আমাৰ মজাদাৰ বস্তুটো বেঞ্চিং গাঁওটো লুইচ তিৰ্কি কমাৰ গাঁও আৰু পানবাৰী অঞ্চল এইবিলাক ৰাস্তা CM ছাৰে আমাক দিছে এইকেইদিনতে টেণ্ডাৰ হৈ যাব গতিকে আমি খুব ভাল আৰু নামৰ নদী বাগান ৰাস্তাটো আমি এতিয়া অপেনিং কৰিলোৱে আমি কাম আৰম্ভই হ'ব গতিকে আমাৰ দিনে দিনে সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ আহিছে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo angkang ahawara ratum jutang aphan kaching hon ong dungara ratum KCS tirpiami phuaphan napen kongchunbang labang hinia tumaphan manpeng ki bipen ke dengpon Karbi akhe ke kheiso sita jutang jubat chokpim bino ilutum hakko pen phusar phisar ni penanta jutang jubat aronatang doan wangjer pen ahawar tin napen aningkan wangta Karbi rusinum so rongaje talon bombang bomsi pining aningkan ke Karbi Cultural Society KCS tirpiami phu kachepati dun pen humsing be me phu arpu kimi chepalong dundo la pen kongchun bang Sunil Togbi alang nilong inutta chepati dun bang vidyapsi Sunil Togbi si kongchun bang arpu kimi chepalong dundo Banghini methang
Karbi jutang aparman me phuar pu lapen kong chun bangar pu kimi the dung lapen ing tuiving ar pu ke the kilong dun the kapot nilip hawar araratum ningkarong ang thek Koilamati Development Committee mate KDC abitung Koilamati Area SGB Second Row Teron lapen ki ongdung rong asar lapen manpeng ki do ki the ki dingatum Karbia khelong manpeng ki do ne poho pen Koilamati Mission Tovar krong thomalong inghong prongsi banghini toma phan manpeng ki the ki pipen ki dengpen karchu ponasai angdeng dengpong lapen halapu ke damtang chukihula mini stadium sport complex ahemalongta ongdung niliba hawar araratum manpeng ki pipen ki dengpen karchu ajai mek padurinti Iprang ke bang jilang ansose ili Karbia khe jutang jubat ke pang chua hin ke paprang ponthu bomjia phan siding ponthu bomji pusi phirang ke thengno lamthi chipaklang ponthu Nikrep ho pharman sike ke pi itung Karbia jutang porom puthi lun tomo hai ka dokawe uthodak nile hawa non ki thurmi ar so jang atung stame dak lendun pensapu duti de jang atung lun se polun se pi atung phan stame anso se kang thur ponji phan anso se jutang mesen pen maso jutang jubat porom puthi lun tomo kanbarim dun barim mesen pen ke pareng panthek ji phan pilthe rubutik boso jutang pareng ji phan boso klaim ke mesen ji phan boso se ke pedopono la pen pinia banke angkung kiti kiribani soani long hot department pen agriculture department pen atu mansam atu ni tung masam nang phapen penda hawa tu se nang phapen boso me la tom ningrong lo ningrong pikalam mangala hanlo pini kedam teng deng kep chong me pi kabitang song tu tia a conference bang pen chingwai pen niliphan la bang so tilipia me kan ke thong phan non surinye kar popen mo kar na kebana pharman tilipia me long kong chun bang angkang wai pen ini kicheng si la bang so nilip mi thang hawara long ka chewang pen la bang so seke ki ni ka tek long pen ning ka charong bang ke do da pinan pomu dak seke ke na tung bang so me long ki kan ponon lun ponon lun barim hai ka dokawe ke paklang bangke ningkang sam bang ka theklong bangke dak tung ni le pahawa dak hawa tu samenang ke bang jilang ani penon ke bang ji ndeng pokera sida di sim serong aje tarang selo tipet ke cepate dun ji la so ka tisi ka dalong ini ka theklong teng te nong me ke ban pi phang ni si ni ke do artinya tiga izin ningarong lo ta ihin mangke la soar gitu posi agensi ang horoson rat Karbia rat panang horoson so kang horo onang mangke taduk kawe akirap Karbi hey bang tu doan kiti satu ba officer ba politicians kitlem dara taduk kawe kamera so akirap bangke nanggi mata Sir, lapen sir non ki bangji KYF labang so puthak na litung ko chisi chadang pan puthak lapen Karbi Anglong rat tu phan na likop ini mises kipi pon pon lanon ke bang ya KYF bang ke lo so Karbi som sorong aja bang lam ke dubong amai pu ya hai chong sing provinsi cari ponalang jadi tunggu cingwa teng pen mo laki jut arni krisir cap so aju sini tung arpu bang cipi tu mesti alang ni pensi la so rong aja bang cari ponalang ni tunggu sirap tumpok si ladak mana kaya kita tahu nih kan soal taksi ini nggak tahu sih tame duk kabe Karbi sulang 200 doan so yang sar budan tame masuk kecil lang nih kan sekpen itu Karbi akhirnya kelun ke kan jutang jubat porom putih antame ladak sih itu teklongpo Koilamati pen Samsung inti Karbi Anglong live Ingdeng thongke rapho Karbi Anglong Primary Teachers Association atum amria hawaralong triennial mate ningkan ke thompen ephong ke talon ponje phan reception committee lapen sub committee seng ponlo West Karbi Anglong number hini amri constituency ke parlo amkachi community hall along non ke wangji ingdeng thongke rapho Karbi Anglong Primary Teachers Association atum triennial mate ningkan ke thompen ephong conference amria hawar ulukunchi mate amri high school along si padoponpo
Lapen labang solong KPTA GS Probin Hanse, Mipu Karbi Anglong Thomas Council EM Dioping Maslai, Working President Hoksing Sengjol, Secretary Lokhi Khatonia Tumsi, Chipahem Puponpo. Labang so Parman Pini Arni Committee Sengpono, Lapen Subcommittee do anta Sengpono, Lake Fooding, Decoration, Medical Water Supply, Media Scout and Guide, Sound Committee do anta Pathirpono. Lapen non kivangji theria chikloni phai hiniar ni si General Meeting do ponpo. Lason si kadukave la Charlie of Sumar tumaphan sad lang mate exam tangdat pen result Pidera PC, Labangso KPTA Triennial Conference Padopon Popusi, Pirangkya Tumathengno ng Pachini. Nitong Karbi Anglong Primary Teachers Association nikan company batay sisi conference itu. Juga damtang harap blog atau pothar delegate meeting long aceng way supaya tensi amri blog blog. Lapen dak blog sorting myself pen dak ulu konsisi 35 Triennial Conference parta ke dasi patiko pula dasi milik tumcu ke damtang Februari tarik soksian ini ke dak local MSC mati nang yang Musliman presiden lo lapan da senior soksing sandal bang ke working president lo Chinthong pen himari rong par Karbi Anglong live. Pini prime time abirta ke laponsi kang ton poniglo karton.